Ang bagay-bagat yung kakabsat, ni kabsat yung dito yung Dick Cortez, based iti Los Angeles, ti California. At dati may isang basit man nga ipamalitak kinyayo, dito yung apo kat dati negosyo nga membro tayo, kat agbalin apo ta kwa, may panggap dagitay kakabsat tayo nga agplan-plano nga may to Amerika kat marigrigatan da nga mga lati tourist visa. Ken nagastos pay adu pay nga requirement da DJ Embassy daytoy through network marketing, peer-to-peer marketing, direct selling marketing, US based nga kumpanya nga dati corporate office nan dita Pilipinas. Ket ti mangyari no may set up mo na laeng nasaya at ti pundasyon na ket mabuild mo ti organisasyon mo to a national director or senior vice president at the tip personal invitation mo from the company ije New York City, and then ison dahi ti gamitem nga kwa ag-apply ti business visa. It's not a tourist visa, and then you can stay in the US for I don't know exactly no kasano kabayag, but at danti namit ko ditoy at dati video na ikabil ko link na ditoy baba kan aji negosyo no ana dahi nga negosyo nga ibagbaka. So kitaan nyo apo, tani kabsat tay nga malu, nga tiga Metro Manila, dadtoy ket ko ay, idi pay Enero, nga dadtoy, or I mean Pebrero. Nakaumay dito ito dati ko na, dati invitation na from the company, iso na mismo tinangibaga nga, idiga pa-apply iso na, ket tigam gamitin na ket by way of tourist visa, nagaduti kailangan na. Ado ti requirement from the Philippine government. Namit din na alam na dahil invitation kasi namit na di requirement nga from the business. Pinatuludan da iso na ti business visa request. And naala na dahil so ti impakita na DJ embassy kat nagbiit ko na iso nga da kayo kabsat ngagplan-plano ti nga umay to Amerika agpasyar or agnegosyo, it's up to you. Ada dahito apo kakabsat ti may isang bihikulo nga mabalintay nga gamitan. Legal nga way daytoy, kasi hantay nga mabalin nga gluko-luko dito nga kwa na narigatan. But anything nga makatulong kinyatay nga taga Ilocanja daytoy kabsat jo. Dick Cortez, Ilocano Internet Marketer.